Now listen to me. I would like to thank as a bodybuilder to all the fans on the Proteini.si for 100,000 likes, you know. Get down! Hvala vam, hvala lipa, za vaših 100 000 lajkova. Hvala vam za 100 000 vaših lajkova. Op, sup, op, sup. Pa brate, ovo je nevjerovatno, brate, 100 soma lajkova, ej. Jao, Facebook, Proteini.si, like. Oh, arigato, yes. Oh, ja. Oh. Hvala! Hvala! Ej, full thanks, ej, full thanks, modeli, ej, thanks. Želo! Evo, majster. Kukje. Danes slobodno, frej, vse ok, 100 000 lajkova. Ok. Hvala mendrone šum. Prva liga. Kaj menite o tem, da imajo Proteini.si na Facebooku že 100 000 fanov? Stvar je zelo enostavna. Ne? Povejte mi, katera konkurenčna firma šteje toliko oboževalcev kot Proteini.si. To je stvar korupcije in potikanja. Vsi skupaj ne štejejo toliko lajkov kot ena sama trgovina Proteini.si, mislim. Totalna korupcija in potikanje. Ni drugega.